Dolamara Habar Central Scheme Pen Iskola Hem Kikim Kerang Bom Along EM Richard Tokbi Kelang Charidam. Ingdeng thom kebra nerkep ESDC Rachariya song mahang ki thegar ni hamren ro sopya long ta kata London. Tara lang solong word hypertension de bachiton dun ki joy pen pressure check up ki bi. Pinyada pa bir talong pen nili sami dengmir kiling pi non bir tang ton pen arju ponekta. Lakhain ko ratrok duar bagori MSC constituency ke parlo Dolamara angkang along Central Scheme Pen Kikim Bom KGBV School Subhas Chandra Bose Boys Residential School Malasi School along Library Lapen Dolamara T State along Kikim Bom HS School along Kedamtang Aruni Phai Troxy Arni Local MEC Anparta KEC Education EM Richard Tokbi Kahumri Padodang. Kikim Kirang Bom contractor atuma phan apora teng pen kapatang edjia phan la pen akam ki misenjia phan satami than pachini tekang bang solong kachatong dun KEC Education Department pen Inspector of School Birening ti la pen DPO SASSA Khonsing Rong Hang Anparta Duarba Gori pen VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang la pen Ongdung Havara Ratami Chitong dun si RDP dun. Bangso hut ke ACEM Richard Tokbi kaning Jepon ki kewangji phaikunia chiklo angbong ki non la kikim kerang bom school do ansatami patang ponpo lapen la ke do an school abangki akejoy school side la sikiduk det ausomar atuma bangki Charlie Dun Longpo pusining Jepon school dak KGBV school Netaji Subhash Chandra Bose school lapen non dak Tea Garden apan models high school kipi la long thom madim la pen along kaprekadim long sami kiburdam aso school tomang bong pen ang tum sami nang dun krilo kadok ve thek ponong lo KGBV school sami non cheklo jon trok ang bong pen tante tangpo aso pen apike dak mala silong gedo KGBV school temporary bangke ada sidap non dolo maradak mato ang tum thek long lo la pen Netaji Subhash Chandra Bose school amangke na tum teglong lo dak tame a hostel pen a school pen kikim non within November December ang bong tangpo la pen tum shift po dak tame non dak ang bong lake Tea Garden atum fan model school kipi po so skill same de kibangji sumar sa bagan long choklem atum asomar atum pen chenglok ti boktara asomar tum antame da so school long ang dunong po la pen free of cost a school ang say Halapu Malasi pen Kohora High School along Kedamtang ahut Kacharlia hin mimidet aputhak abangki halaso school along abangki medium alam setamido ki ongdung karbi osomar abangki asamis thekthi laso pen seta penang ankiun iatum dolo Malasi High School la pen Kahora High School lahai adlong ketek ponlong performance mimidet alam sa meaning duglo setame isi alam bangke halada a medium malam da duko mina bangke medium ta duko karbio so maratum penangan atun ke asamis medium kidun pen kithek ji apan sungkrung do se minon le sini kata pulo SMC tum la pen SMDC tum je English medium convert non khala so school long penangan ke prove fan sini ready lo la hai kam jo siklem lo pande paju pen high school same result mission a result banji Diring school along Thanbang Chedamde Pualam Abangki Nili Block Mission Coordinator Aphan Sokos ki Pijia Phansi Pachini Pon Lo Pusi EM Tokbia Sang Hopening Jepon Diring school along bangke alada bang teachers a problema bangke teachers Chedamde Pusi kipu sami teachers Chedamde pu alam thepen a jok nili long dak Block Mission Coordinator ta fantami pinini nilong sidu lang pini long school na dulong sami open sami ni lang fantan lo kopi alam lo even Daitor high school headmaster ala principal lo haladak sami lason lo misappropriation of fund mani pini lahai pen teklong alang fan pini atumi pen suspension order pi lo pini pen alang fan suspended lo al dollar mo prabjin pen itum Daitor Higher Secondary School principal kami akimi itum pipon Diring pen Thompson Terang KETV News
Autonomous State Demand Committee Racharia Song Kidam Tang Pharu Krisir Kep Ratroner Kep Ratrokan Ningkan Aruni Phai Kratrok Sarni Amhang Batek Pining 2024 Anabangi Ningkan Tom Kep Ranwer Kep Anang Chok Tang Lo Bangso Ningkan Tom Kep Ranwer Kep Kichok Amhang Ki Thegar ni Hamren Rong Supia Long Ta West Karbiang Long Kang Constituency Sir Kep Atum Chingrum Si Talon Pon Lo BJP pen ki pipon a scheme do an ki lang ang pibasong severe laplo la high scheme mena jok si kidu kelak kilu kilometang ka do anar kok lapsi ke plan ki phia to mari deng si pilaplo kiduk de rara da phana bang ke ep ri pachar dep thanglo Assam state along inglong hawar district ke parlo josemet karbiang long west karbiang long la pen dima sa do an ka charai kom ja phan autonomous state mate hempre kang tim ke long ja phan chisong pen chipalong vek chipusi mailong ningje pon rinti ya song mahang ke the katalon hudili tum dak chingrum pen pini ASC West Karbiang Long District Committee Office along ASC song mahang ke thek talon si litum lam so se phang ka che song kang thur thuji phan kaduk ka vetai si la so saing deng ka pachun la pen e phang phan pu thot litum lang chak e me thang phan ka chi pi thu la so ka che song ka pang tang ji phan la si kaduk ve phan ta ni chorosi lama kang thur tabang song deng banganili lam si ing toni kok lo kardom kaduk ve phan ta ASDC Sarkar Kachari Pamahut Si West Karbiang Long District Hempia Long Amasi KAC Aromate Branch Secretariat Along Pensi KAC Jakong Do Anabanki Ladak Pensi Klempon Lo Sitami ASDC Kachari Jakong Avidet Penapia Banki Bangso Branch Secretariat Banki Thang Taki Klempon Unjia Jakong Amatsi Avidet Lo Pusi Ningje Pon Si ASDC Government Hut West Karbiang Long Phanta Karbiang Long Autonomous Council Long ke claim unakam doan West Karbiang Long at district headquarter lo Hamren Apo si Hamren along si Autonomous Council of Branch Secretariat bange halaso ASC din hut bilo la penke Karbiang Autonomous Council penke claim ji akam do ansitami West Karbiang Long District of Harman ke dak West Karbiang Long ke do Branch Secretariat pensi claim unlo la penke pa claim na usi halaso hut ASC ni hudak Branch Secretariat Office tami kimpon lo sita pinining dugo bange lahen lo jela bangso Branch Secretariat sitame pini bange kalana ta ave kalahon ta ave pajurem temlo pamurim krailo la penke da so Branch Secretariat lo mat pini thanga department akam tame da ke klempon ave pin la bange ning duglo la si la bange si langdam etlo plotang te Karbiang Long Autonomous Council kachari atum dak CM pendang lo EM atum la so progressive thinking la penke visionary la bangsa thinking kawe ajoinesi dak hamren lo ke do Branch Secretariat bange pa function thek the detlo pusi nilitum hin bange jongdun lo Karbiang Long irisoi jang atoma phan kang thur ponji laki education hin pen hinlo jong se education system mission se pulote owe kimia tum lokachar la hin papidun hubji la CKAC tum education hin chelang paminang ji puta KSA hin pen bangso hut ning ji pon rinti hello jong se school building mission lo infrastructure mission lo bote apia pudum ke koson si neso pi dawan ke munit paman me deji neso supi dawan ke alenga thi paman me deji koson si ma thapo athima nor bange abam butin apo pi tum amate parents guardian supplement neso po phanda me doctor engineer pamanji alenga thi pamanji munit pamanji lasi infrastructure bang lapen education sector bang ke most important sector lo department lo kelang pamekani busi Karbiang Long Autonomous Council lapen ake hai Richard Tokbi education secretary in charge of me tuning dilo ke bang jilangani bang ke jelang pamekan ji jelang pameka ke protein dum Karbiang cholia song bana bang ke nilitum che song nang kok hiring tangkring hita rakme News Report KTV News Kedam tangaruni Paikar Toksira ni Tara Langso KPH along the Association of Physicians of India Assam State Chapter Difu Branch Atumpen Kachipatir Pipon along Karbi Film Society atum cherap chetudunsi World Hypertension Day talon pon Bangso huraki joypen pressure check abasai sitami dengpon Bangso jai Megalong Difu Medical College and Hospital mate DMCH along se kelang boma bang Dr. Dorom Teron pen Japonsi alang litum atim lapen Karbi Film Society KFS atum pen ta cherap chitudun si kadokawi bang pocket society atum aphan aki joy pen pressure check abasai dengpon pressure laki easy phere memia kisu athe bangso kisu laki pajatni high pressure lapen low pressure ki so jong si long lo plote phere mi binong lasi abang putin atum ta pressure ki so penche pa jok dun vek nang ji lapen labang so ki so ki arta ki chok mate age limit avi arta ki jum lapen arta ki ong atum ta pressure ki so long puta pherang kya theng no nang pachini dun sonsi ke long no sonsi ni dum chiri me be mala so
Hemat tuh dan tukinya itu nak kamu kalau tuki pensi muni itu tuki yang di ong itu lah kan kalau ke result itu mana ke sudah cuman result itu mana ke hal yang kecil longko. Masih beri tunda lah bangsa society yang punya dadak lah KCS members lah pen yang long film society members lah pen lah tu bukti lah itu baca cuci dengan tuhanan untuk dak nanti tonggi mana itu baca tentang tentang banglo ini tu tinggi lah free pressure screening itu nak handal itu pressure check kan dan komando itu sih pressure si ong dulu kok bukan ini tu long feature tu nawai tu ini makan tu kalau tak mungkin itu lah pen so saya ini tu nak cakap cuma Nona kailang damlo politik ki ong dung atuma bangki pressure stroke pensi ki china atum si ki ong lasi bangzo ki sopen kasipa jok jia phana bangki chirok tok pensi kai ki ta dunang ji pusi KCS mai Chandra Singh Kropen pachini pon je thaiblong lo non pinangalan ingkan pena bang ki thiang bong yang la khatam bodo tu da ke ong dung ke pressure stroke pensi jika so bangke anu tenda me pressure apu tha ka bangke chirok tok pensi si jalan ini, spini asal nak hijau ikan, tapi medical asal treatment je bang abang ke, akhirnya doktor orang timu menceng lo kalau diri asal tapi medical department abang suruh dia ini, pasti ni kadu kau biar kerja harapan bakar biang long arah pada jenis ni bang kalau ini medical team atum, labang so restar apa itu recharge bomben no itu kise ke itu betul lang yang dia orang kan itu kapinjong la so bang ke kata we akan biarat ka dia mau ada tunta mun hidun si oke orang jadi paneje pan doktor na jadi bokman medical kan itu bokman itu Harsing Ronghang report KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardong